Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Emilia, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay, tuy na idumduma a pakasaritaan mi kinilakay ko. Buwano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emilia, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Emilia, bakit? Di naktalikodan Ay sus, rabiin pulto. No saan ka makaturog, ang pakaturog ka? Alamat din Arakopan na kun Ay unay kan, laklakayan ka lang arudan. Dinak man bisitin ka ni, makaturturog akong nagpudo. Makisarsarita ka lang arudin itinasayat, bakit? Ay nabanugak nga rod anapan nakisak ka. Kalpasan na, ring-ringen na kang arakupan ka nagpudot. Diyak karod makaturog. Sardangan tanda gitabanag. Alamat na bakit? Kasla yung bagamot na nasaan ako nga agangas no kasta. Ay sus, tabaribar samot at talaga ti utak mo. Mapanak man la ijay salasan, tayjayak amaturog. Umaya ko madita balayo, tatang. Kasla da papanan nyo. Tapay nga umay ka. Umay ka man ang dumawat iti sidaan. Saan, tatang? Apay ang madimot ito no ti sauyon. Pumanawak man langad. Ang mga nuan niya pa'y ti may bagak. Unay kat ni tatang Kaslamat babae nga aginaw. Ne, si Kama Rundo. Nasabat mo ka din ni tatang mo, itiyo umay mo dito'y balay. Kapampanaw naman, nanang. Kan, apay kaslag mo muryot. Diyak mo bayamon di amam. Ay si Kaman laangan ti agbunag kadagiti ibilag ko nga irek, ta maipakuno ko ma. Ala nanang, day talaga yan. Makapasuron at talaga di amam. Ibabaon ko itay. Pimanaw magayam. Nay, paripul daw. Itamang paingag painom ka. Wan, parilito. Aginom taman nita. Andan sa akin ng itigrasyan. Sa nagrasya pare. Yamkid di. Kinaimot. Ay, agure ka, lawlawagan man. Dahil man ako marim. Nagimot. Ay, nagimot. Ay, unay kamutayin. Apay katawa anak ngay. Ay, kasano ka kasla ka ubing. Agpasugnod ka ladagos. Nalabit na nabambandog ni Maray. Iso nga awan itimod ako na da. Kasta nga ta. Nay, sumungan mo tayo. Ay, itay kapay abirbirukan, Puldo. Adda ka mo lagayam dito'y balay da parilito. Ay, kwa Maray, may sala nga buti t-shirt me. Sige Emilia. Agawit tang arudan. Wen, agawit tan. Nakaumay kamot kasinsin. Umay kuman isubli da ito'y tupperware kasinsin. Nasayaat man kasinsin. Agtugaw ka pa tamapanak mangala iti meriendaan ta. Ay na, kalkalpas ko kasinsin. At dala umay ko damagan. Kwa kasinsin. Para laang ka data da ito'y hat. Anya da ita, Emilia? Kasla seryoso? Kwa insan. Adda ka di pa'y labing-labing yung itirabi ikin nila kay mo. Panadamag mo na ita kasinsin. Ay, parikot ko ngamin nila kay ko. Kasla saan ang nagbaliw, idinto tala lakayanan. Payada kayo ti aglablaba, Lolo. Ayan ni Lola. Ay, saklata na po. Awan mutan ti ubra ki jay talon. Kasta ka di, Lolo. Himala. Anya himala? Kat ultimo obra dito'y balay. Kat aramidin nyo matan, Lolo. Diyak ngamin kahit amabanugunay ni Lolam. Sana all, Lolo. Kagaya mo. Ay, di nakatawaan aapaw.
Ay, mapankakit din. Ang mga numaladaw kan. Ne, apay ta naglaba kamutan, Puldo. Diyak kaya't amarigatan ka, bakit? Diyak kaya't amabannog ka. Ah, Nakapangan iti uong ni Lolo. Iso ang nagbaliw ti lubong na. Ah, ay, si ka talaga nga ubing. Naangaw ka kin nilulom. Ay, tata. Anya ti lut-luto yaw. Nagbanglumo day ta. bulalo, rondo. Ay na. Kaya't kumantiag si day tinaimas ka nasustansya. Ay na. Ay, dituyak nga rodin ang mga tatang. Una, mangantayo amin dito'y balay. Dandanin maluto day taoy. Ay nga, aguray kayo. Kasla mahilig kay mutan iti naiimas asidahin. Nabuyak amin iti cellphone ko kay. Dagito'y kano ti makapapig sa amakan. Anya? Wenron daw. Kaya't ko apumigsak pay. Diyak kaya't akas iti daduma senior citizen dita nga agkukutel ka nagkakapsot da. Ay, wala tatang. Nasasayat no napiksa kay lata. Una. Bakit? Naluto na ito yan. Mala, ingkag tugawan, ta siya akong tiagi dasar. Nakaumay ka mo't kasinsin. Ay, kaya't kuman ti umayag palamiis dito'y ayan nyo kasinsen. Nagdaga ang amin ti panawon ita. Wen nga rod, di mo't pulos agdudon. Nalabos ti pudot ita akalgaw. Wen nga rod kasinsen. Imbag dito'y compound yo, taado ti kayo ti mangga kas kada akasya. Imula amin nila kay dagita ide. Ita, kat pakairanudan damatan. Kasta kumamot ni Puldo. Ang sabali mo't ti paglaingan na. Si kakit di mo't kasinsin. Ay, kasta kumamot ni Puldo. Nakalaba akon, bakit? Ay kat nasaya at si kamot ti nagdisnudo ang naglaba. Gaputa jak kaya tamabanog ka. Maturog takit din ta ni Rabiin. Bakit? Saan tapay maturog? Arakupan ka pa'y, Di nakarakupon Puldo. Nakapudpudod. Di ka agiwalin Inaramid ko amin at trabahuam ko ma. Ngam nagpaidam ka. Basta nagpudot, di nakarakupan. Lolo? Apay nga sa asain nga day tabunong yo. Di nakasarsarita. Napudot sa mo ti ulo yo Anda ka di kagura yo? Hay! Wano, anda ka pa yo. Panawan nakpailaang Ruth. Bisyak ang mga asa da ito'y buneng ko. Ay, saan da kumamot na iraman iti ungot yo lolo? No asino man ti kagura yo. Hey, panawan ka man laangan nga ubing. Taamangan na. Lola! Naimbag tagda kayo. Apo. Kapampanaw ni Lolo. Kasta unay ti ungot na. Anya? Sapay igam na ti atintog apunang na. Kan makakaunggan. Di namot iba ka. No asino ti kapan na. Wano kagura na. Ay, saan mo nga ikaskaso ni Lulom, Apo? Gagangay ti lumakayon. At dakabkabaw nan. Apay kasinsin, nakaumay ka mo dito'y balay. Panagluluton iti pangal daw. Ikuha nga main. Nasabat ko itay ni Manong Puldo. Agugungot-mat. Anya? Wan kasinsin. Pinagtimkak itay nasabat ko. Ngam di pa'y simong bat. Ay nakasinsin, paspasin siya amon. Kimaro manen. Sakot igam na, tibunang na. Nalabit anapan ijay balay, da parilito nga aginom. Apay, kasinsin. Ada ka di kaapa ni Manong Puldo. Wanaw, nagapa kayo. Awan kaapan ha, kasinsin. Amumet ti lumakayon. Nalaka nga agpasugnod. Sumro ti kabaw na. Kasta aya.
Hello, Puldaw. Sa dino ti ayan mau. Apay, paidam mapakad. Agawid kan. Sana kagawid. Naglamay sa kiti arak. Arak! Kano nakapudpudaw? Ha? Di oray man. Total, di nagmutlang ay ayatan. Ay unay kan. Kas kalaubing agpampanunaw. Agawid ka kiday. Ay, unay mo day tangag tuktuktukan. Mabit lang! Ay, nasayatan na danon ka, Maray. Ay, Pare, kaslakam kamatin nakatilima a demonyo. ay, kwa Maray, ni Paripol daw. Ha? Apay nilakay ko. Anya tinapasama kan kwa na. Intaray ti ambulansya di ospital. Anya, taapay. Nakita ni Billy at Anaw nga awan po na ije kubaw, ije talon. Ha? Anya tinapasama kin ni Puldo. Ay, jaga mau. Ala, ingka kitain ije ospital. Nanang, kumusta ni tatang? Nasaya at si maruno ka mutlaada ako sa nako. Anya nga minti napasama kaya? Simro ti high blood na. Ah, Kasano, napan na ginom ijay taltalon ngagmay-may sa. Sakit, sobra ti pudot na. unay kat ni taatangan. Kasla ubing agpampanunot day tamam. Anya nga ko na ti doktor, nanang. Naimbag ka no ata na itaray ad agos dito'y ospital. Kano saan, amangan no agbalin a paralisado ti bagina. Wano dakdakes pa'y kat ipataynan. Anya? Kumusta ni Manong Puldaw, insan? Nasaya atin insan. Kung ati doktor, mabalin kami nga agawidan inton bigat. Ay, iyaman pa yapo. Imayak adagos idinaamuak tinapasamak. Agyaman nak iti isa sa rungkar mo, insan. Awanan yaman na. Naimbag man, tanalasatan ni Manong ti panaka-stroke. Wen, saan mo't anang ato unay ti dara na idi maatake? Nalaos lang amin ti pudot ti panawen. Ken nalaos ti bartek na. Apay, adda ka di parikot ni Manong Puldo. Taapay ang nagbartag. Ay na, insan. Amumot ti lumakayon. Tay ko na ngaruden. Nalaka agumurgura. Taaddan sa kabkabaw nan. Apay ngamin ngayon taray dakpay lang dito ospital. Di ka kumamatag sa iti kasta. Siguro, naragsak ka no natayak. Si Kamot, apay kumangay ang naragsak. Una, tawanan ti mangrengrengken ka. Di ka kumaag sa iti kasta. Takas taunay ti danag ko, idi na ospital ka. Oho, At day ta ka manen, saan tan nga ubing lakay. ubing pa'y tiriknak. Yung paidam ka. Nalabit, isuksukat na kaon. Na, unay kalaki din ay lakay. Amumot ajak maaramid day ta. Gaputa si kalaang ti ay ayat. Kasta ka day. Sige, saan ka nga ruden na napaidam ah? Wen lakay. Basta saan kan nga agin inom iti ara ka, agpapigsa ka kigday. Tapno makaruwar kan dito ospital. Agtungtong palaklatan iti kayat ni Puldo, tadyak kayat nga ulitin naman ti inaramid na Mr. Lonely. Anya ka diti rumbang nga aramidak, ta saan kami mat nga agpada itirik na. Tuy pagayam mo, Emilia. Emilia pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti kapadasam. Ti maibagak, kat kumonsulta ka, kadag iti eksperto, iti dayta abanag, ta isuda ti makaibaga, iti rumbang nga aramidem. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Emilia, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center,
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Emilio, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Unain tayo kumati pamilya tayo, sakbay at isabali at tao. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emilio, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itata na itabonan ni nanang tatang. An na danyo ti bagiyo. Awan kadwayon dito'y balay. Ay, katuan anak ko. Ay, nagsapa mo ti ipapanaw ti inayaw. Ay, inununaan nakit dahin na. Anyamat tunday tang ibagbagayo, tatang. Kasla kayat kumatan ti matay. Saan kayo nga agsao iti kasta, tatang? Pasensya kayon no saan da kayo ang makaduaan diti balayo. Taadamot den asawa mi. Da kayo no kayat yu ti umay makipagnaad kada kami. Agpili kayo no asino ti kayat yu apagyanan kada kami nga anak yo. Ay, saan? Sa anak apumanaw dito'y balay may kaninanang yaw. Dito yaklat tang agyan. Napigsaak pa'y mat nga agsapol iti kanak. Makatalonak pa'y mat laeng. Ket iso ang arod, tatang. An na danyo lata ti bagiyo. Saan nyo abaybay anti salon at nyo? Wan ka day, anak ko. Sandak apakadanagan, takabalak ti bagayk. Sana bale, takanayon da kayo apasyaran dito'y balayo. Umay da kayo akanayon ikan iti sidaan niyo. Ay katagyaman lumapurwakan dakmat, anak ko. Ay, malhaman. Ay, medyo sumipngetin. Apay ngay akas to'y matang timariknak. Makasangitak, taawanan ni Lucia, akanayon ko akad kadwa. Nukas to'y nga oras, agayaban, tamangan kamay. Nagrigat gayam, ti mapanawan nga agmaymaysa. Ay, jak magawidan, dagiti luwak nga agarubaos. Ay, Lucia, apay, apinanhawan na kaon. Kaslawan ser-serbi ti biyag kaon. Ita, tawan ka na akad-kadwa ka. Naimbag nga agsapayo, tatang. Nangligak iti pangarmusaran niyo. Kumusta matirabi iyo? Diyak makaturog, anak ko. Maikawaak iti kaawan ti inhayaw. Masanay kayong tumatlaang, tatang. Ala, awatan yun to'y sidaan niyo. Agyamanak anak ko. Apag iso, sa anak pa'y anak kaluto. Iso nga ron asinapsapak ti may nagpadigo, tapno saan kayo pa'y makaluto. Agyamanak balasang kaw. Good. Sa dino ngay matipapanan niyo, apaman ang makapangan kayo. Sarong karak man ti tanam ti inhayaw. Kalpasan na, mapanak to iti talon kaw. Kitaag, noon niya ti mabalin kong aramidan ijay. Sige nga ron, tatang. Mangan kayong tagawid akmatan. Rugiha kong ti aginom. Uray may sakakit aginom maklata. Ay, jak kayat ti makarik na iti liday. Iswagi matangak iti arak, itay paawid akaw na naggapo iti talaon. May mayat siguro ti kastoy nga aramidag. Tapno darasak makaturog.
Ay, Pogi. nay. Ni paring Lujay lumabas dito ya. Hey, Ay, paring go! Madamdamakan nga gawid. Ipagod mo pa lang tanwang mo. Taginom tapay. ay ketuan na pare. May kapogi. Na. Kapay lang dito. Ay, Nay, madamamit ti pa naginom mo pare. Hawan pare. Umay ka, takaduan nak. Ay ketuan na. Libre daytan ko naman. Wala, pangliwliwag ko laeng. Tama ikawak iti kaawanan ni Lucia. Ay talaga akasta pare. Mairwam kan tumit langin ton bumaybayag. Lumabasak man pa, pare Emilio. Ay, dumagas ka pa'y Taginom tayo. Ay, katuwa na. Medyo nabayag mata na jak nakaraman iti arak. Alang nga Ruden, umay kan. Sumangukan kada kamay. Ipapuras kon dayto'y bunga ti manggak. Mabalinin dayto'y. Ilako kon, tanangin na pa iti presyaw. Dakal mat ti mapaglakwak dito'y. Adon apaginume kada pari inggo ti mapaglakwak. Awan matan ni Lucia para igam iti kwartakon. Bagbagik matlaangan ti bibiyagak. Di agin juya kon iti biyag. Diyak kaya ti agsan sa noong latan iti ipapatay ti asawak. Tatang, damag ko aday talaagin inom tar aramidan yon. Bay anak ka din, anak ko. Diyak ngamin magawidan ti agliday no sa anak nga aginom. Kayat kun ti aginom. Tapno makaturugak adagaos. When tatang nga makadadail iti salon at yu tar aramidan nyo. Ad da amathayak no sa anak nga uminom iti arak. Da kayo kanupay ti agpapainom. Ay katgagangay na anak ko. Tawan mat nga rod bibiyaga kaon. Anya ngay mat ti maipainom da kanyak da pari inggo kan ronay. Kitaan nyo nga rod ata saan nyo unay asubraan. Wan ka day anak ko. Di nakpakadanagan. Sikamat gaya mo na anak ko. Apay nga agnud-noodles kayo laang tatang. Katno kaano laang ti panaglako yu iti bunga ti manggayo. Apay nga noodles ti sidaon nyo ita. Uray tamay may sak matlaang anak ko. Aginom kami matlaang manen inton malam. Kilawan to ti pulutan may. Na yun, tatang. No sidaon nyo noodles, ngam nagpulutan kayo, kilawan? Awan dakas na. Awan mat igas-gasto sa kaon. Tibagbagik laeng mat. Anya ngay gayam dayta nakamallo kong awit mau. Saan asidaon daytoy, tatang? Nagluto ak iti kankanen. Iso ti umay ko ipadigo. Iyag mo nga rudan. Nabayagan ajak nang nangan iti kankanen. Dumagas kayo ijay balay inton malam. Pare inggo. Rawne. Agparte tayo iti kaldaing. Ayos! Champion pare. Tay kadi tarakan mo ti ipapartay mo. Emilio. Wain. Limamat tay tarakan ko akaldeng. San abalay, tanaganak jay dua. Isu nga da kasukat tay parchek. Sigurado nga ron nga agbukirad man ti buksit min paray. Isu nga aginom kayaw, aginggat kay kayat yaw. Iskay is dalime. Ay unay daytan. Imbag ta saan da kayo nga ung tandag iti anak yaw. Apay kumangay nga ung tandak. Awan matdakas nga aramidak. Ay, agawid akon pare. Nabarte ka kaon. Mga no sana ko na makapag na. No ipilit ko pa iti aginom. Ay katun Ay, uray siyak. Nabarte kak matay. Hangam no kayat mo pa iti aginom, pare Ronay. Ay, aginom lapay. Ay, agawid akmatan, pare. Inton maminsan tumanay. Ay, katuan Di uray man binigat nga agpainumak.
Tagay adumet tinabatay iti pinarti tayo akalding pare. Mabalintiag take out Ay, katuon Adu pa'y mat nga agpayso tinabatay. Uray si ka, pare Ronnie. Manghala ka matan iti yawid mau. Ay, kat, nagsayatan nga, pare Emilio. Uray man may sat ti kumpare nga Emilio. Nukas kan ka atarake nga agpainom ka nagpapulutan. Unay kayo matin, tatang. Impapulutan kan impadawat yu laang ti si bubukal akaldingyo? Uray tanaganak tay dua akalding ko. Uray pay. Awan ka di tinapatpatag apangusaran nyo iti impapartiyo akaldingyo, tatang. Nay, apay akuntraan nakmatan anak ko. Awan matmadingar aramidak. Ay natatang, urnungan nyo kit diti kwartayo. Tadan to napatpatag apakausaran na. Di nakpakibiyangan nida. Naragsakak iti aramidak. Iswasaan mo alapdan ti pakaragsakak. Ay, unay kayo laki din ay tatang. Kasla saan kayo alaklakayan? No may ka, tapno may naklaang sirmunan. Agawid kan. Saan ko akasapulan ti panagsirmun mo kanyak? Tatang, imayak ta nagipulong ni Manang Nida. Agpaiso ka daya sayangin nyo lang ti kwartayo. Nangibaga asay sayangag. Apay, sayang aya. Inuman mimat, kanan may. Saan mat ang maibalbalang? Wen tatang, imbis nga agpay kada kayo lang ti mabirbirukan nyo. Saan tadamot sa bali ang may ranranod? Saan asabali kanyakaw ni pari Ingo kan Ronnie? Barkadak idan. Isuda ti kaduak idi kanayunak amalmaldaay. Ay natatang, agpanunot kayo kumamat. Da kayo akanayon ti aggastos. Isuda nga'y, ada ay agastos da no kasta nga agiinom kayo. Ayos laang matkanyak, nga uray siyak laang ti aggasgastos. Tasyak mat ti ugaw awis iti inom. Isu apang nga asiyuman, sardangan dak asirsermunan. Apay nga adda ka manan, Nida? Anya tay kunayo kin ni Pamela, tatang. Barkada yu da tata Ingo ken tata Ronnie. Katuan mat, apay aya. Nadamagyo ang nag-birthday ni tata Ingo. Nagpainom ken nagpartimot iti baboy. Ngem inimbitaran na kayo kade. Nila ang tata Ronnie ti inimbitaran na. Kunakman no barkada yu. Anya, sigurado ka iti day tanga ibagbagam. Ay natatang, agdamag kayo akadagiti kaaruba na. Nagalas mat gayam ti ugali day jay nga Ingo. Apay adinak man lang nalagip nga inayaban. Idurun mulat tantiri daw. Saan anak atrang kaday ta? Tatang? Nay, apay anak kaigda kayo, mat? Aguri-gurang nga raw de. Ay, imbag man ta imay ka. Ay na, day ta ka iinom yu siguro daytan. Ay, aguyo ka nga raw de. Mala, agrubot kayo, tay padoktor kayon. Ay, alaman nga raw anak ko. Ay, mariknak nga may na nga agkapsuta ka. Makonfine kayon, tatang. Nanumunya kayo. Ay, anusandak anak ko. Kutwan apay kit din asaan. Naawaga kong damanang Nida, ken manang Pamela. Umaydan diti ospital. Sigurado, apagong tandak lang iti kakabsat mo, Monica. Saan mo't ngamin ahusto ti aramidon nyo? Juan, anak ko. Maamiris ko ti kamalay ka. Kas kumaita na ospitalak. Awan kwarta kagastusak. Kansan lang aday ta, tatang? Asino timang bantay kada kayo diti ospital no saan ada kami nga anak yo? Mabantayan na kayo kadi dagiti barkada yo? Juan, anak ko. Amok itahan.
Saan kayo amadanagan? Tay sardang ko ti agpainom. Ramatek laangan, iti pagsayaatan ti bagek, ti ipainom ko. Itata makaruar kayon dito ospital, tatang. Pang-asiyo, ta saan kayon nga agin inom? Wen, anak ko. Ikarik kada kaya o. Sumardeng ako nga aginom. Nasaya at matatang, tanaka-amiris kayon. Agyaman kada kayo, anak ko. Tauray ka malay tinararamid ko. Ipagpakita yung lata, tinalaos, panangipatagyo kanyak. Siyempre mo't tatang. Da kami ti pamilyayo. Awan sa bali amang ipatagada kayo. No di da kami nga anak yo. Wen, anak ko. Amok itaan. Nakarwar kagaya man iti ospital, paray. Wen, paray. Kasi ni Apaw, nainpagana ko. Ay ket, agpainom ka manen paray. Ay, pasensya kayo na. Nga misardang ko ti agpainom. Nay, apay ngay paray. Imparit ka din ti doktor nga uminom ka? Wen, paray. Kanaamiris ko. Ano ag sakitak gayam? Awan maitulong ti asinuman kanya. Malaksaid iti pamilyak. Ta isuda tinang runa makatulong kanyak. Ha? Ay, kwa. Pasensyakan pare No saan da ka na bisita iti ospital, idi nagsakit ka. Ayos laeng. Adamat pamilyak anang bantay kanyak. No kasta. Saan ka nga rudin nga agpainom, paray? Ay, saanan paray? Total, no agpainom ka, saan nakmatlaang amalagip nga awisan? Ha? Apay nga impayab na kami nga agkakabsat, tatang. Adda ka di bagay ho? Kaya't ko ti agyaman kada kayo, anak ko. Katkas panagyaman ko, ipapartek tay duakal ding ko. Ha? Tayaban yuman dagiti asawa yaw kan anak yaw. Agrambak tayaw. Gapaw tanalasat ko ti sakit ko. Ay na, saanan tatang? Sayang laang ti kalding yo. Kan saan kayo amabalin nga aginom, tatang? Liklikan yun ti arak. Awan ti arak, anak ko. Awan ti aginom. Soup drinks latan. Kan saan yu asayangan ti maparti akaldeng. Tagpaimat kada tayaw. Kayat ko nga agbabanding tayaw. Saan kalt adagiti babarkada ti sangsangwag. Aging ga ita, saan ako nga agin inom iti nasanger, Mr. Lonely. Imbes a makibarkada ak, dagiti latan apok, ti kabanding ko. Tuy pagayam mo, Emilio. Agyaman tata Emilio iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, na imbag ta nakaamiris kan. Gapu taawan maitulong ken ka dagiti barkadam no agsakit ka. Dagiti matlaang kapamilyam ti makatulong ken ka. Iso a pamilya kuma ti ununaen tayo, sakbay at ti barkada. Nang runa, no dagiti barkada laeng iti inum. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Emilio, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Emily.
Asaan nan nga inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agkurkurang ti sweldo ti asawak nga agpaay kada kami asa nga pamilya. Ket apalak ti kumarek, tamakitak, anasaliwanwan ti panagbiagda. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Emily, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ato iti sweldo, bakit? Agpatinggalatan dito iti mayaw awat mo akwarta kanya. Kakaasi ak amang iyan, anay. Apay no agbiro ka mat iti sideline mo ngamin. Anya ngay ko mati mabiro ka sideline dito lugar tayaw. Kan maysa, maibus mat ti oras ko iti trabaho ka. Awan mat aldaw ang matambayak ko ma. Awan tupay inanakon. Awan pa'y aasinsuan ti panagbiag mo't. Saan ka kading nga agreklamo, bakit? Tinapatag, saan tayo amanglangan amangan? Wan, saan tayo amanglangan amangan? Ngem kaadwan na, ti sida tayo, itlog, tuyo, sardinas, kenateng. Makauma. Kat aganos ka bakit? Anya nga ro ti maaramida ka. Di mo ngamin ammo ti agdiskarte. Nanang, ada babayadak iti eskwilaan. Kastaya. Sapay na ipalingke kung tinaitad ni tatang mo asweldo na. Nasken ka nung agbayad kami ita, nanang. Nawan ti ita diyo pagbayad ko sa anak ama pa nag-eskwela. Siyak tumanlangan ti awan ibayad na. Ay, una yan ayat ti kastoy. Ala, urayin nakbiit. Tamapanak mangibaga ka ni nanang. Ala ang arod, nanang. Urayan kayo. Nanang, mayak man. Apay, anak ko. Aday bagam. Kwa nanang, ada babayadan ni Karen ija pagadalan. Ngam, naipalingkik mat amin ang jaintad ni Edward asweldo na. Saan ka no akayat ni Karen ti mapanag-eskwela? No awan pagbayad na. Mala, mabiit laeng nga road. Tadap ay matay 500 nga eduldulin ko, anak ko. Ay na, agyaman na ka, nanang. Ano san yung nga urayin ti sweldo manan ni Edward? Bayadan kayong tumatlaang. Awan problema, anak ko. Mare, umayak man. Nay, adamat awit mo a soft drinks kan tinapay. Umayak makiis-istorya. Taawan ar-aramidak iji balay. Kat napanunod kumatan at idimmagas iti merienda di ta store. Ay, imbag ka pa, mare. Ta mailibre nak. Angam siyak, pulos adi ka mailibre. Takurang matit ito ti asawak nga agpaay ka da kami. Ay na, ayos lang deta mare. Anya ka kadi aya. Imbag ka pa, taad da sideline ti asawam. Wen, ada sideline na. So anawadwad ti might itid na kanyak. Ay, anya nga'y gayam ti sideline ti asawam. Ay, saan kumutin adinamag, mare? Tinapatag, ada sideline na. Ay, mare, ibagam manmat ka nilakay mo. Taisarak na nilakay ko iti ibagbaga na a sideline na. Uwan nga agpaiso niya. Ala, padasag tuman nga ibaga, bareng adapay bakante. Imbagak ka ni Maritan niya, nga isarak na kanila kay na no adda bakante iti sideline na. Apay, anya ka no ay ati sideline na. Saan na ka no nga mo? Ta saan na mo't adinamag? Unay kan. Imbagam nga isaraknak, nga uray saan mo nga ammo no anya day ta trabaho. Kat imposible asaan mo akabaulan. Kat kabaulan to pa'y nila kay na. Ngam dinamag mo pa'y kumanga umuna. Si Kanton ti magdamag, no maisarak na ka. Ay, umapalak ngamin ka ni Maritan niya. Apay manain. Wen takanayon nga adda kwartana. Makagatang pa iti soft drinks kan tinapay, no kasta nga umay makis istorya kanyak dito balay. Kastaya. Katwan, idento ta siyak, pulos asaan ko ama ilibre. Kahit anya ngay nga road, tinapatag, saan mo pinilit nga agilibre? Wan mo't kit di Angam,
Adda nga rod apal ko. Pasensyakan, Mare. Awan ka nung mo, tibakante di pagsayd-saylay na nilakay ko. Kasta ka di, Mare. Ay, sayang. Kaya't ko kumamot ang makastrak nilakay ko. Tatalaga nga agkurang ti sweldo na nga agpaay kada kami. Saan ka amadanagan, Mare? No addat to ka no bakante, nilakay mo ti umuna nga ayaban na. Ay, alaman nga rod, Mare. Tabarang guminawa mat basit ti panagbiag may. Awan kanumat gayam ti bakante jay pag side-sideline ng tilakay ni Tanya. Ay, katawan maaramidan ta, bakit? Ay, amangan matnukon ko na laang ni Tanya nga awan. Taapay kumamat ngay. Siyempre, amangan no ti kayat na, iso lang tinasaya at tibiyag na. Ay, unay matikastan a panunot mo iti kumarem. Anyat amok ngay, no kay kayat nakakit-kitaan nga agrigrigat. Saan akas kun kwa na? Kanayon ang nakamanicure, kas kada nakapedicure. Ay, kasladon niya. Idin to tasyak, kat kaslak katulong. Ay, unay matdaytan a panang tagibasit mo iti bagim? Kat agpay sumot. Kita man ti buok na. Oh, impaunat na. Kan impakulay na. Blande ko naman. Amangan no saan na akayat aba padasak mo ti kasjay. Amangan no ti kayat na, kat isula ang ti makabaol nga agpapintas. Ala, husto daytan a panagat-atap mo iti kumarem. Saan ka madanagan? Tanong makabiro kak to iti napinpintas at trabaho ka. Maikan tumat iti pagpapintas mo. Ha? Agpaiso? Lakay? Wen, ngamuray no saan kang agpapintas, tanapintas kalata. Apay an narabyan ka asim mangpay. Anda nabiro ka ka-sideline ko, bakit? Pangrabi eh. Ha? Agpaiso? Lakay? Wen, katipagsayatan na, itaddaadagos ti sweldo. Sungad to iti kwarta. Ay, manungay daytoy. 5,000 dayta, bakit? Ha? Kat sigurado, amanayunan pa'y dayta. Ay, kat nagsaya atin ngay lakay. Anya ngay ti sideline mo. Ay, sumursurot ak ngagbiyahe. Aglaklako ti busko. Ay kat, agan-anad ka nga rod akanayon lakay. Katun bakit? Intundak-dakkel ton ti mayawat ko kan ka. Saan munton nga apalan ti kumarem? Ay, lakit di Makigtutulakit di ni Maritanya. Tatang, ayan ni Nanang. Napan naglaba, apay ka day. Ay, bayadak ko madya inutang ko. Dakayon ati pang tedak. Ibagayon tulatan kan kwa na. Kan adagayam awit ko amasida. Atoy, awaten nyo. Nay, nagsweldo ni Edward. Ay, nagsweldo iti sideline na at trabaho, tatang. The sideline naan? Wen, tatang. Kaasi ni Apo, nakabirok iti sideline na. Nasayaat nga raw no kasta. Oh, anak ko, adto iti balon mo ang mapanag-eskwela. Ha? Kandak iti balon ko, Nanang? Ay, katuan Tanawadwad matan iti ni tatang mo akwarta kanya. Yehey! Agyaman ak, Nanang. Adamat la kwarta kon nga igatang kumot tunggal resesme. Ay, katuan Pasensya kan anak ko. No saan ka amaikan iti kwarta iti napalpalabas. Takurang mat ngamin ti mayaw awat ni tatang mo. Okay lang mat, Nanang. Maawatak mat kitdi. Sige. Mapan ka nga rudan Tapno saan ka amala daw. Sige, Nanang. Katagyaman akmanan Emily, imbag taadan na sa pulan nila kay mo sideline. Ay, pudnot ako na, Mare. Iso ang makaginawa kami mutan. Anya nga iti sideline na? Agbibiyahe da kanumay. Aglaklako ka no ti boss da. Kasta? Wen, Mare. Iso nga itatad da kwartakon, si kamot ti ilibrek. Ikat nagsaya aton ngay, Mare. Alaman nga rod.
Agpa-soft drink ka man mat kan tinapay? No problem, Maray. Lakay, adakan. Tinga trabi imot tanti sa sangput mo. Ay, huwan nga ron bakit. Permi abanog ko. Nangan kan? Wen, pinakan na kami ti Boss May. Kayat mo nga rod tamasahyan ka? Alaman nga ron bakit. Ay, ugayam, mabitlang Ikan ka iti kwarta. Ne, padakkel mo't apadakkel tititid mo akwarta kanyak. Saan mo pa'y akayat? Ay, siyempre, kayat ko Gumatang kamutan iti pagpapintas mo. Agpadalos ka iti kukum. Ken paunat mo tabuok mo. Tapno saan mo nga apalan ti kumarem. Agpaysaw, lakay? Wen, kung naktumat. Alang arod, agplastar ka, tamasahyan kan. Nay, si kamot gayam ti masabat ko, Emil Dandani saan kamot na mabigbeg? Ne, apay mo, tatang? Kat no kasla kamot dunya, nagpintas ta suot mo. Sa hakag, nakamanicure ka, nakapedicure ka. Wan mat tatang, tadamot pamalubos ni Edward. Kat no umut-utang ka lang, hindi napalabas a bulan. Ita, kundi padalos kan kadagita kukom. Hay kat, gagangay na tatang. Taadda nga rod pagpadalos ko. Ay, no kayat yo. Ikan kayo iti kwarta, tatang. Ay, ikan na iti kwarta. Ay, katuwa na. Imbag lang ay igatan ko iti sidaan mi kininanang mau. Wan tatang. Mare, sa dino ka di tinagpaunnatam di tabuok mo. Ija ili Mare. Manungay ti imbayad mo, Mare. Nalakalaeng. Taylo ka laeng daytoy. 1.5 laeng. Kasta aya. Kayat ko kumamat ti agpaunnat iti buok. Ikat mayat sigurado abagay mo taatidog day tabuok mo. Sige, mapanak tuman mo't, Mare. Talagan samot nakatsamba ni pare Wen nga rod. Ang kanayon nabannog asamangpay. Amang narigat ti trabaho na. Mabalin taagbibiyahe dakot nga rod. Ay, uray matlaang ni kumparem. Kanayon matlaang amabannog. Kuna ni Maritanya, lokal lang, jeriban na. Diyak kayat ti lokal. Agbiro kak iti salon sosyal. Kat ijay ti papana. Ay, dito abanda ti pagnaak. Dito yan yun. Adda salon dito kunakun kay. Dito abanda dyan nakita. Madlaw sosyal dayta salon. Sarming tiruangan na. Makita iti unag. Nalawa iti unag. Kan, ado ti customer da. Ay, nanginalakit ti singirda dito Ang, urayan basta saan lokal. Umunag akon. Ni Edward. Sumat siya adda iti counter asal-sal labayan ti bakla. Anya ti kaya ta sa wanda ito Dag-sweet da iti da itabakla. Adda ka di relasyon da. Saan akong ngagpaunat? Agawid kasaritak to ni Edward. Nasaya at tadakan. Kaya't ka akasarita itinalapat. Apay ka di ba kahit? Anda ka di parikaut. Agpudno ka kanyak. Sa dino ti paggap-gapuan ti kwarta nga ited mo? Sweldo ka iti sideline ko. No kasta. Kaya't kung ayam amunak iti boss mo. Nay, apay matagastakan ba kahit? Anda ka di problema? Saan ka kadipay naragsak iti may titad ko kan kaakwarta? Naragsakak idi. Ngam saan itan? Taam mo kun no sa dino ti paggap-gapuan ti kwarta nga ited mo kanyak. Anyat kayat mo asawan?
Nakita ti dua ang matak, Edward. Mapanak ko maagpariband, ngam nakita ka ijay. Bakit? Pasensyakan. Ngam na silawak iti kwarta. Gapumutlakan ka. Siyak pa'y itanta aking basol? Sinaam day di abakla. No saan mo akayat asyak ti mangisinakan ka? Nga uray awan ton maited ko kan ka kwarta. Wan, agbiro kaklangan iti trabahok. Basta sinaam day di abakla. Sige nga rod, bakit? Kat pakawanan na ko no naaramid ko ti kastoy. Nariingak namin pinsan, Mr. Lonely. Nagbiro kak iti trabahok tapno matulungak ti asawak. Ken tapno maliklikan na dayjay abakla. Tauray kaskasano, jakmet kayat nga itultuloy na akwartaan dayjay abakla. Tuy pagayam mo, Emily. Agyaman nakpagayam Emily iti daytoy apakasaritaam. Ididamo pa'y lakuma ana panunot mo, tinagsapol iti trabahom. Tapno saan ang nakaaramid iti basol ti asawam. Angam ala, amin dagita, ket pagadalan tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged di tinagan nga Emily, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.